Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usiyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuzi lezi ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje-ke laphana ukuthi-ke uJaji Hlupheke laphana-ke oqokwe ngumongameli uJacob Zuma-ke laphana-ke ukuthi-ke ahambe-ke ayohola-ke iqembu le-MK laphana-ke ephalamende. Kuseveze-ke okuthusayo okwenzekile-ke laphana-ke ephalamende-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami kuphela nje into engizoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe-ke uJaji Hlupheke uzizwele-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengicela laphana ukuthi ngena ama-comment section mase uzwile-ke le video nafu usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke musicizana ibhasi nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha ngizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Sonke la umuntu usho ungayi-understand language uyeza ukuthi isitswana lesi noma isivenda noma isizulu abele ngidinga umpoti yakhe. So basale ngemuva kwe-debate siqhubeke thina sikhulume uthi-ke thina sikhulumi sodwa sikhuluma nomuntu osekhaya nina enisivotele. Into yokuqala-ke bengisho ukuthi ngicela inhlonipho ibalulekile, sihloniphane, sihloniphe abadala, sihloniphe nabancane ngoba inhlonipho lento abathi abelungu i-respect it is earned. Awuvele uzalwe nje hayi uzohlonipha, it's earned. Okwesibili khona into abathi abelungu i-discipline. Ngizogxila-ke la kwi-discipline. I-discipline ibalulekile, kufuneka iqale kuthina ephalamende yena. Iqiniso lihle nathi sisafika ephalamende siney'nkingana ezikhona esiyibonayo. Iqiniso nje lihle and khona ama-cadres angekho disciplined ephalamende. Izolo siphoxekile kade ngisho kubaba nje siphoxekile izolo kwafika isikhathi sokuvota khona abawu-13 bebengekho.